Interkontinentalne balističke rakete su velikog dometa preko 5500 km, obično napravljene za lansiranje nuklearnog oružja, to jest jedne ili više nuklearnih glava. Usled velikog dometa i vatrene moći u sveopštem nuklearnom ratu, podmorničke i kopnene interkontinentalne balističke rakete bi više ili većinu bi nosile razorne snage, a bombarderi kao što su B-2, kao što su Tupolja, bi nosili ostatak te nuklearne glave. Interkontinentalne balističke rakete se razlikuju po većem dometu brzine i razlikuju se po dugih balističkih dometa, kao što su balističke rakete kratkog dometa, balističke rakete srednjeg dometa i balističke rakete intermedijarnog dometa. Kategorizovanje rakete po dometu je subjektivne prirode i granice između kategorije su izabrane u nekoliko proizvoljno, tako da ni ove klase nisu čvrsto razgraničene. Svih 5 zemlja stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija imaju operativne sisteme interkontinentalne rakete. Sve imaju podmorničke rakete, dokle Rusija, Amerika i Kina imaju kopnene rakete. Hvala vam ljudi na ovom gledanju. Završili smo ovu temu o balističkim raketama i krećemo u sljedećem klipu o avijaciji i tako dalje. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem klipu.